Tinitinggal daw, kaya't kung i-share ka na kayo about immune system booster. Mo iti immune system booster? Kung na dyan, hanyo makita yung verses, iti Bible. Pero kailangan tayo na dyan tata. Iti aglawlaw tayo iti the whole world, kaya tagsapsaper, iti the whole world, iti sickness, diseases, can even iti sensya, ket maguluda dito'y na situation. Ket ti maysa nga kayat lang aramidan di biyag tayo na tao, ket dadjay pumigsa ti immune system tayo to fight against sickness and diseases. Yes? Iso nga dadjay ipaplano da. Planon iti government tayo day, planon iti tao, praise God for that. Pero iti paraan iti nagdumaan tayo. Ti paraan ti Christian, ti paraan iti believers sa bali, iti paraan iti secular. Iso nga iso ti adalan tayo mat. Kas ano nga mapapigsa tayo, ti immune system tayo. Ti immune system, kaya sa one day eyes, it is simple explanation, resistance. Isura day, immune system, timang resist, the sickness and diseases, tapno saan ka nga matalaban. Han ka nga maalisan. Bagaman day kaabay mo, baka anang okay. Anya ti immune system? Kita nyo? So nga oray do doktor, bagbagada ka na kayo rin ha, lumamisan hanyo maawatan ti immune system. Ti immune system, na jay pigsan jay bagim to resist, na jay saksakit, karkaro to virus tatang. Amoyo, adon ti matmatay, halos inuras. To the whole world. Wala ito'y Benguet bagyo. So, ni Brother Lando, nga numabalin na pa natin lara namin ay, so sana matinlara namin nun. Kadamdamag ko lang dagsapa, nga nagado di matmatay. Dito'y virus nga na ito'y, ket amin nga tarangkaso pa natang, agtinag nga, COVID. And because of that, nga maimulmulat ti fear, demonic fear, iti tao yung workout ni Satan diyan. Amo iti workout ni Satan dito yung earth, fear. No, niya kabutbutang mo, so timangyari ka. So, kailangan fear not, karili dapat nga saan nga pagbutngan. I repeat, no, niya kabutbutang mo, so yung mangyari ka. Ito'y lubong. Kasla pamati, the kingdom of God, no, niya pinatim, mangyari ka. Anya kayat mo, ije duwa nga diyay. No, niya kabutbutang mo, mangyari ka. No, niya mo't pinatim, iti Diyos, mangyari ka. According to your faith, so be it done unto thee. Hallelujah. So, mapiksam di pamatim. Ibagayo mga nakabayo. Sige! Pigsan nyo! Ano di ba pigsam? Hanga di butang mo. Di pamating. Hallelujah! Amen? Han kami nga mo, di na lumaday. Iti kinapulno na kasatimang mangyari. Kasatimang mangyari ti spiritual nga lubong. Katagman manifest, iti physical. So nga ti araramidan ti enemy, usarin na ti media, usarin na ti social media, usarin na lagi ti under the power na. Tapno,
Diyos na. Nagitar aramidan ni Satan. Kat the more nga maputbutang ti tao, the more nga matmatay na. So choose now, fear not. Have faith in God. So iulit siyo, fear not, mamati ka. Awan ko urang gawin. Amoyo, kailangan ngayon nga ingganahan mo maliplipatan. Hanggang aglaladot ng Word of God. Kailangan no may baga, no fear not, fear not! Amen. Amoyo, kailangan diyay. Hallelujah. So na duma pa pastor, agungot na no hangag kotkuti, hangag response ti congregation. Karkaro ano ni Benson Idahusa, ngawang pagungar tinatay, kagurgura na ti church, nga saan nga response. So mapan nagpreach isuna ong tana isuda. No pagbasa na isuda, handang agbasbasa, wano matmatay, apo, ong tana isuda. Wanang nag-minister piman, agungar tinatay. So the church, nga alive, tajay, makita mo nga alive mo lang para sa una. Amen! Makita naklangan na. Oray, medyo tibagik kat kwa nga, makita yung kat, ang kwa kayat, yung mayak nito yung nga, ang kwa kayat di ay, takay kayat ni Satanas di ay. I am alive in Christ. Amen? Okay, so, mapantaw dyan immune system booster. Spiritual na doy. Mapantaw dyan Genesis chapter 2, verse 7. Ito yung start. Sakbay basahan tayo na ta. Alak basit, iti amun ti secular, iti immune system booster. Ti immune system booster no sensya or secular kanayon lang ay baga nagdi makan. Anya kano ti kanom tapno pumiksa ti immune system mo. Sige man. Wala na sustansya nga i-specify yun. Prutas, nateng, napay, tea, anyapay, ginseng, nyapay, vitamin C. Mabalo na may tulong na naday, pero but for me, amoy na naday ka nga nakalipindar, mangan kay jay, into no bigat, na awan manen, agsubsubli, kasya-kasyay. Amen. Hana nga kaya. Dajay, immune system, booster, nga spiritual. Pero makatulong. So, ibaga tayo, makatulong diyay. Sige. Ibagayo, gawin niya kadway, makatulong. Iso nga mangan ka. Amen. Makatulong. Amen. Number 2, very
popular, it is secular, can dito'y approve, ora spiritual matlang, so makatulong manon na ito'y bodily exercise. Exercise. Mangpapigsa ti immune system. Bagam na kabay mo, exercise. Woo! Sino ti hangag exercise ito'y? Danggam na ito'y exercise. Amen? Pero still, nga nagidjay, ket hana nga kaya, daytoy spiritual, nga daytoy nga ibagak manaw nama. Nga ti kararag ko maawatan niyo, ti tunay nga immune system booster tayo. Hallelujah. Pero kailangan ng exercise. Ibaga manan di kabay mo, kailangan. Oho. Kailangan. Nay, kaya't pagkititi Holy Spirit nga apply. O, sige. Tumaklar tayo. Exercise. Ano nga bodybuilding at awan ti equipment? Exercise lang. O, sige. Anyat exercise tayo. Okay? Ima pa lang. 1, 2, 3, 4. Ganon. Yun ang 1, 2, 3, 4. Santo, higa na 60. Sige, sige. 1, 2, 3. Gawa one more time. 1, 2, 3. Yan. Amen? Another. Yeah. Ha. Masya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan. Last. Exercise the heart. Asoy. Ikuakagtil ay kayo. Sabay intake. Inhale. And then, ibabayo, exhale. Gawin natin 1, 2, 3, 4, 5. Uri mamin 5 lang. Okay? Ready? Go! 1. 2, 3, 4, 5. Palakpakin ni Jesus. Yan. Kita niyo? Mayatin. At least, ada masit, nasa, naada nyo. Okay, basahan tayo yun. Verse 7. Okay? Can you read? The Lord kept the Lord man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. Okay? So, dito tayo makita the immune system nung nagkapwa na. Di may sa kailan makita yo the immune system ti tao na inherent mo di jay or naadakin ka, hindi na-create ka.
Pakinotso diya. Idina-create di tao ada immune system nan. Diadan dyan life mo, adan dyan life kin ka, ada immune system mo. Hallelujah. Amin nga tao, ada immune system na. Isungarod nga ada papigsa na. Tanawan ko mati immune system mo, nga resistance mo, ti sakit, idin ka mang kita ng pangalaan. Nga originally, ti immune system, idin na-create ka in kabil ni Lord the Jai. Ije unag mo. Okay? Ayun na pangkitaan tayo nga, daya immune system, Jai. Daytoy, He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. Idinabiyag na iti taon, ada immune system nan. Han pa lang anangan, iti makan. Di pa lang nag-exercise. So at exercise, kin makan, han nga isot pangalam, ti immune system. Iso lang di mang tulong, tapno pumigsa, ti immune system mo. Are you getting something? Kailangan tayo rito na teaching. Itata, even science, sensya, mamati na dito nga ti tao ada sarili na nga immune system. Ada sarili na nga health. Adan to ba di bakterya nga, mayat nga bakterya ko na na? Hallelujah. Iso nga di tao, ada health, ada immune system, ija unag. Kada jay ti, papigsaam. Tapos pamigsa ti, resistansyam. Kaya tuba rin? Tapno maikat ken ka ti fear. Ma-overcome mo ti fear. Because usaran ni Satan to the whole world, fear. Iso nga kunan mo ti Word of God, kadagijay nga pagbutbut nga ti tao, nga han nga dapat, fear not, fear not, fear not, fear not, kasi matamin. Fear not, believe only, kung kunan mo ti jay. Why? Tadajay fear, dajay kat attack the enemy. Nakasla faith, iti kasumbangir na iti kingdom of God. Mawatan nyo kumari. So now, ulitak manan, ada immune system mo. Bagaw dya kabayo. Kailangan lang booster na. Whew! Okay now, tuloy. So, iday ko makita na tinangikabil ti immune system jay creator. Number 2 nga inotso jay. Nagabuan na ti immune system, creator God. Amen. Kasano na ngayon kabil yaw nagtitao? Number 3 nga point. By His Spirit, by His breath. Tandaan nyo na yung sursuro ka na kayo, the breath of God, han nga ordinary nga air. The breath of God, ket Spirit. Mapantay iti Job. Tingay kayo nga nalaing, tapno ada ilaban niyo. Tati awan ang amuna ti Word of God, awan ilaban na. So nga maunat, no ada kalaban.
awatan nyo ready? Tilaban ada ilaban mo. Ada pinatim. Kasi ti pang idep ti aming nga pana ni Satan, faith. Ngam no awan na awatam, no faith nga ilaban mo. Yes. Kailangan na adapin natin nga ilaban mo pang idep mo. Idipana ni Satanas nga virus. Hallelujah. Kit, nagito'y kailangan. Verse 4. Job 33 verse 4. Basa. Oh. Kita nyo the breath of God. Spirit. The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty has given me life. Breath of the Almighty. So nga ti anges pa iti Diyos, Spirit. Hangagang anges ni Apo Diyos, ti natural air. Holy Spirit, ti anges na. So ano angesan da ka ni Apo Diyos, sangawan da ka, Spirit to my. Spirit your word. Tidak dumahan bilib manan siya. Ti kunada ti anges ni Apo Diyos, natural air. Di kunak ka na kayo. Di ba isuna ng create iti natural air? Wind? Aya nga iti anges na dihan pa nga na-create no kasta. Idi awan anges na, idi hanapay nga create ti angin. No ipapili ti daduma na dyan nga theology. Nga kunada, ti anges mo lang ni Apo Diyos, dahito angin nga dahitoy, ngay pulpuloy ti electric fan, katisuna ng create dita, sakbay nga create na, agang angesan ti Diyos. He is alive already. So nga ti anges na, Spirit. So nga no, puyotanda ka ti Diyos, agbiag ka, because His Spirit to mine. That's the reason, aramida ka na because the Holy Ghost, usarin na nagitoy, ngam no agwork ti Holy Ghost, hanga din puyot ko ti agwork, isuna nga breath of God. Palakpak ka na po Diyos. So nga mo yo, na kami ba pastor, or in my experience, kasparga na doon niya, iti my spirit, soul, and body, my body is still weak. Namamuno mayak nito kasak na pigsa. No maki biyang the Spirit of God. Hallelujah. So, nung makita yung kanyo madlaw, kaya na tag-exercise. Amen? Nung mag-exercise ka talaga. Hallelujah? Now, kasi ti kapigsa ti Spirit of God. Breath of God. Namamuyo malpas, solo gartarkulak kaya kailihan sa amin na kayo. Noy bagani Apo Diyos. Nung lumalpas ag subliak yan normal, medyo kaslak manan jay gagahangay. So dapat that the Spirit of God ag work 24 hours. 24/7. Nag-work ka na tayo. Amen? Woo! Dadjay ti immune system. Ni Apo Diyos nagapuana, ni Apo Diyos sinikarga, ket inkarga na dadjay nga immune system, ija life ti tao, ija Genesis, by His breath. By His Spirit. So, Spirit, tinangikarga ti immune system.
Now, iso nga the immune system, ti tao, sigon dagi the Bible scholar, ti Genesis chapter 1, chapter 2, ingana chapter 3, ti sanda pa nga nangan, ni bungan ti kayo, unay kanong matagbat na kas pangarigan. Aglunit mo lang nga dagos because of that immune system. Yes. So nga uraan niya nga insekto, kas pangarigan. Timang kagat, tadan ni Satanas si Jayen, handa na tanga, man tanapigpig sa jay immune system, jay health na kaysa sakit. Dito kapig sa ti immune system. Ti tao, ngahan nga amon ti sensya. I repeat, napigpig sa ti immune system, dati originally than sickness and diseases is the Garden of Eden. So awan pulos ag sakit. Idi kaparparsuan daadan keneba. Uray no ada kumati mga barsak kada kuana di sakit, handang ag sakit because napigsa jay immune system na nga Holy Ghost. Kasakapigsana. Ulitak manan kasla jay kayo nga even kayo kada kita mulmula ada ti sarili da nga immune system na kita. Health. So para sa mga tagbaton, madamdama aglulunit tiyay. Awan mo't doktor na. Ha? Ketika ba ispesyalan nga na-create, tao. So nga tika ispesyalan ti immune system, tao. May sapay nga verse. Psalm 104:30. Basa. Okay. King James. So magkita yun dyan. King James, inbaon mo ti spiritum kat na-create da. Okay? Ijay NLD, idinten mo jay breath. When you give them your breath, life is created. Amen. So nga di inkabil na di breath na, kini Adan, iti verse 7, na-create jay life. Ijay life nga diyay at the immune system. Ket jay resistance ti tao, iso jay resistance ni Apo Diyos ti sickness and diseases. No kasano kapigsa, ti resistance da Adan kini Eva, iso jay resistance nga da kini Apo Diyos. No apay nga saan nga sakit, ni Apo Diyos, isuja ada kada Adan kini Eva at that time. Hagasam na parihas ti health jay tao kini Apo Diyos. Titi kapigsa ti salon at ti tao dati. Nga mapay nga na-destroy niya. So nga kailangan tayo ti immune system booster tata. Kasano nga na-destroy? Genesis chapter 3. The full of man. Hindi natin nagtitao, ijay nga kasasaad. Hindi natin nagdatibasol, natin nagdayjay immune system of God. Basahin tayo ti Romans 5:10-12. So nga gadal kayo dito'y. Dagito iti saan nga amon iti secular.
So nga ti papilit lang ang solusyon ti COVID secular type. Kaya tapapigsaan di immune system ti tao. Ti purpose ko di vaccine kasya. Pero instead, na mapapigsa ti immune system, dado kiti natay. Apay nga ibagbaktiyay, na kami papastor kami. Ano ti request after their complete vaccination na stroke ti daduma. Nagkaroon na ti sakit nga handa mauawatan. Ano ti prayer request? Tatamanan, ano ti prayer request? Tinatrak nga tarang kaso ngayon positive na ti COVID. So now, mal-alarma tayo, Jai. I believe that the government, mabalin nga di are sincere. Di palang sugpuda dito nga sakit. When no virus. Maybe even DOH. Kat ipapati dati pamayanda. Tapos masugpuda na Jai. But it is secular nga pamayan. Nagrigat na maawatan ti spiritual. So, no da kami papastor nga bagbagamit ti spiritual, kasla kami kitli kabusor kadakwada. Namhali. Ipapati lang ang sugpuan ti virus. Da kami mo't ka papastor, ipapati memot. Ngam ti pang overcome tayo pa'y spiritual power of God. Dito'y nga rin tayo ti immune system. So, kung kaya't mimot nga isuro ka na kayo, maawatan nyo kuma. If you have the Holy Ghost, you have that immune system from God. Sura dati kiklaim ko. Sura dati karkararag ko dito church. Even in my body. Nga na-experience ko pala na gito'y. Uray may saka preacher. But I'm praying. Ngay pakawat ni Apo Diyos ka na kayo na gito'y. Nga maisoro-soro. So, kailangan hanak ka mabutang. Tapnuhan kayo mo't ka mabutang. Because I believe I have the Holy Ghost, the breath of God. And the breath of God is life. The breath of God is health. The breath of God is power, creator. That's our immune system. That dapat nga booster. Hanggang di alutin kinan mga vitamin C. No pa na makatulong dayay. Kung kita nyo, for example, ti attack ti enemy tata, uray trangkaso, hangka makaangis, tapno may connect kay jay COVID. So no amum the immune system mo, fear not. You will not die. You will live. Ulitak manan, apay nga nag-decrease the dyan nga resistance ijay tao because idinatnagda ijay nga kasasaad na isina na the Spirit of God. Mapantayo ijay Romans 5 verse 10 to 12. Let's read. Okay, sakban ito tayo. Kitaan nyo, sino tayo makaisalakan ka na tayo? Through the life of His Son. Ito makaisublin ni Jai nga immune system ni Jesus. Ito mangisave kan chay life na. By His Spirit. Nagsubli
So nga kailangan ngagsubli sa Spirit of God, ijay ulag ti tao, tap nagsubli sa immune system. Nga madun din nagsusublyanan, nagiiyanan, nga hana pa lang ang mga da immune system na. Mas powerful ito than vaccine. Haniya, sino ti kwa, no Kristiyano ka, ibaga mas powerful di vaccine kaysa Holy Spirit, you are foolish. Sino ti mas powerful than God? Ngam kaputa handang amo, ti pag-asa na di vaccine. So, kung ang pag-asa ng bansa nating Pilipinas ay vaccine. Pero marami nang na-vaccine, complete vaccination. Pero sila pa rin ay na-contaminate. Pero ito, this is very powerful. Palakpak kay Jesus. Hanak against the vaccine, ti bagbagak ada ti mas powerful than vaccine. Awan pa'y ti negative side effect na. Handa kang stroken. No blood clotting. Ipanda ka pa heaven. Palakpak. Ito iti kahit ko ay pakaawat iti DOH. Iti government ti Pilipinas. Dapat na ito mandatory tayo. Repentance. Receiving Jesus. Nga mamuyo ni Apo Diyos kami, uray ko na ikumkuman na everywhere, nag-repent ti tao, hana nga i-control ti free will tayo. So nga adala ta freedom mo. Adala ta freedom mo to choose. If you believe in this or not, it's up to you. But if you don't believe, you will suffer the consequences. Nawata niyo? Iso nga, dapat tuladan ti government ay. Ano mabaling ay mandatory because ti tao had the right na to choose. Are you getting something? Mauwatan nyo ba ito wisdom of God dito? Nung umay kayo dito prepare for the wisdom of God. Because anto yung agpipreach ito iti human knowledge. Are you getting something? So nga, dinatnag ti tao dyan life ni Apo Diyos nag-decrease sa immune system. So nga walang manukhanom nga vitamin C. Urag exercise kan. Hana nga kaya nga sublyon yung original. Tati original nga immune system di tao is the Holy Ghost. Malalayo? Iso nga, kanayon mga ibagbaga, mapno kayo the Holy Ghost. Kita nyo, di may isa nga preacher, John J. Lake, nakadwa ni Smith Wigglesworth ay, nga disciple ni John Dowie. Itata, sinurwa-surwan ni John Dowie, isuda iti about, dagito nga power. So, iti, in my iti, virus iti, the time da, ano tinatay? Kahit mabutang tinataw nga pan, mangurnong karigili bangkay, tamakaalis siya virus. So, nangayap ni John Jelek ti kadwana, ngahan nga mabutang hijay, napandangan no gloves, no face mask, awan din suot na nga proteksyon na. So, napandang nangigi, simsimba ti bangkay. And then, napansin nagiti doktor, nga sino na ito yung nga tao. Kat in-interview na isuda, ni John J. Lake kayam. Kat kuna ni John J. Lake, sige mangala kayo.
ikada kita virus nga adda di tatataw kabilo di dakulap ko. Narami da rin kabilo di dakulap na kita nyo na niya mangyari di virus. Jadi kita anda naksit dagi di virus di dakulap ni Janjelik. Iso ipopus. Tiure kakaduang papastor. When my question is, magsipos. Yung mapay do you apply dito church you? Uri di sarilim ko ma. Ipopus mo ni Janjelik. Santo si ka number 1 nga nagpipila di baksit. If you are real, nga mumday ta, nga ka-powerful immune system mo, di parang mo nito lubong, nga there is God who can save you. Hanga si katinamburuan nga nagpipila. Ngayon paritan tayo ba tagpila? Awan right mo. So ano tayo nagpabaksin nga kakadwa tayo? Hindi abroad. Wala akong magagawa. Because my duty is to share who Jesus is, who God is to you. It is up to you to stand on that faith to resist the devil. Ano ko nga akam, timang iparit. Because they free will you, na kayo timang usar. Pero papapigsaak, they faith you. Ano matagkon ko na? No, isala ka nakati Diyos, hawan makapatay king ka, hagpay sumot. May mapay nga rod, kasi ka tinamburuan, katada Diyos mo. Tagitati kwa, ibagbagam, but you do not know. So I encourage you to know Him. Amen? Verse 11 and 12. Okay? Agasam? Prenda ka ti Diyos? Hanpay kiti nga frenda, talaga nung nga klase ti relationship mo, iti Diyos nga na-build, iti na-receive mo ni Jesus. Nagbalin nga friend mo ni Apo Diyos? Nagbalin nga amam? Nung ni Jesus met, nagbalin nga asawam? Nagbalin nga ulom? Nagbalin nga puon mo? Nagbalin nga kabsat mo? Katison di pinaka-powerful. Saka pa lang takrot ti COVID. Iso nga nung umay kayo rito, adalan nyo who Jesus is. Ang kayo lang umay, agtugat-tugaw. Nupay mayat. Agtugaw. Talagan mo't ngagtatakder ka. Pero, ang kalang umay agtugaw, nga may iturturugan, agtugaw ka mang-receive the message. Palakpakin ni Lord. Ingka nagbalin nga reality. Ingka na nga amom nga da espiritu nga katikadwam. Dagiti ito pa'y ada dimdimonyo na amuda nga da demonyo nga kadwada. Apay da tayo nga da Diyos. Katan tayo nga mo nga da Diyos nga kanayon. Siyak nung isa na dariyay kakararag ko kada kayo. Because siyak to pa'y nga preacher na maminsan amukmet halos amin amuk na kita nga scripture. But in reality, apay nga tanga sa bali. So ako nak, Lord, I want reality. Hangko kayat nagbe-preach ti hangko na awatan. Kaya't ko tagpaypayso. No talaga nga da ka nga Diyos. Can I know nga da ka nga nakitungtungtung ka da Moses face to face.
mouth to mouth, then, aramidom ka na kami dito church. Talagang nakita ka, no, minsan adati, ima nga nakita na, nga mangilihan sa kalakwada, aramidom dito church. Nagideti kararag ko, takayat ko may pundasyon kayo ti tunay nga knowledge kay ni Apo Diyos. Hangasaw lang. So nga di ko na, magsikot na kini John J. Lake. Pero, dapat i-apply yun. Padasin tayo nga gilihan ti na virus. Tadya na virus ti madalosan. Hangag kayam kam di virus. Kaya ka nga ag-transfer. Ni Jesus, bawal idi the old covenant. Kasagilom tagkukutel. Tamaalisan ka or narugit. Tagkukutel nga tao. But din may sunat in New Testament. No sagilom na tagkukutel. Tay kukutel ti madalusan. That's the power of Christ. The immune system. Nga mang-resist ti sakit, the Holy Ghost. That's the reason, no apay nga maagasan ti ilihans mo, if you have that immune system booster. The nga resistance, nga daking ka no isagid mo na ay, resistar na day sakit, nga day tao. So, alam na awatan nyo na gito'y. We are now in these last days. Ano pa ito sumarsarunudan virus? So, kailangan nga sakbay nga umay din sumarsaruno na level up the faith tayo. Verse 12. Tayin tayo na doon. Ayan. Dahito iti reason, no apay nga, kinmapsot ti immune system ti tao. Nakastrek ni patay. Nakastrek ti basol. Nakastrek ti curse. Kasano nga nakastrek? Tinatnag da ijay presence of God. Kasano mat nagsubli? Receive manan ni Jesus. Tap nagsubli day Holy Ghost ken ka. Kat aminon nga nang receive ka ni Jesus, nagbaling kayo nga temple of the Holy Ghost. Nadarken ka ti Holy Ghost, adarken ka ti immune system booster. Woo! Pag-operatin nyo rin ti Holy Ghost, immune system booster in my body. Sige man, ibaga tayo. The Holy Ghost, immune system booster in my body, in my heart, in my lungs, in my brain. Woo! Your bones, your flesh, your blood. Amin nagyanan to Holy Ghost. Masapulay nga ibagam ko na yung siguro manan. Uray adan kin kanuhan mo nga mo hangka maset free. So nga kailangan ada preacher nga may ipakam mo. Nga to Holy Ghost, immune system booster. Apply it now. Anyaman, kakabot-butang yung sakit, wala virus, trangkaso, panatong, isawang yung gamin, nga si Tutarod. Surutan na kritoy, Jesus! Sikat the life! Sikat the Savior! Salvation of my soul, of my body, I am saved! I am saved. Okay, we want to the Holy Ghost. Holy Ghost, your immune system, booster of my heart, my body. I am healed. I am saved.
I have power to resist sickness and diseases. I am healed. I am healer. Holy Ghost, your life, your God's life, God's health, God's power. I receive. I believe. You are in my body. I have this life. I have this immune system now. Virus is defeated. Satan is defeated. You are alive. Holy Ghost, fill me now with knowledge. Amen. Palakpakan niya na. Hallelujah.